Belap Kuki channel tusoh LAHKHOM ni ho zo se labon ni ko pa tunung jong VANNOI THUSOH chum la chum ho ana be khom ki loi te Kabul khupia Islamic State te ki sial na mon chu zan hi zan kimvelin Taliban sipai ten bulu na anane ovin hi Taliban spokesperson pan ana pondo dungzu yin tulut ki mudungzu ya hi chilai muna Islamic State galgu bol ho chun ki sial na ane ve ti thu ahet phanova right chu ana chil ha piu ana hi amho seidanin hi chilai muna chun gamdang mi pannan Islamic State galgu bol ho chu kabli a hivin chule phep khat zong amanun asiyo na hi amo hi achi sa phat sunga Kabul khupile akim vela bulu na so sit na ana nei jinguvin asayun Kikaptona ki cheichun galgu bol ho isial namuna kun chun galman cha tampi grenades le mines phachumpi zong achom do vin hi avela cheng ni pi ho saidanin Kikaptona chu dakal sot pi analunin thalgin le bomgin zong ki ha za le zengi an ti vin hi ethei khat chu Islamic State galgu bol ho Khorasan province hapan ho hi Taliban tia dinga ki do pi Myanmar khana jing chu hi wa hi eja chu Taliban ten VANNOI Hetna Afghanistan gamsung komsang ni somni lekhat kuma ananung la wa Kabul pi hi avai homdan wa jing wanga Islamic State hohen aphat sia buluna anei jingwa anitina neu amachal jingo chu hi Langkana Russian envoy to Afghanistan pan Afghanistan province hwading hin propose ta khat podona ananezin hi Indian Thusoh the weeks anga an phondo dungzuin Russian palai pan G5 ahi lole group of 5 tia khiloi khom na banga ichi gamkai sunga dinga G5 ti chu India Pakistan Iran China chule Russia hopan na hi sim do ding adai sa na ana phongdo in ichu China in atosot le aphat sa dan ana phongdo pejin hi United States kamsunga right groups bets rise group in report ana pi nava chagos tuikola ana to naw chunga United Kingdom le United States in crime against humanity ti chu mihim khat chunga chon na dinga lom lova chon walna ana chil ha pi ve tin ngona ana ne zun hi ichi thu human rights what son asai dung zuyun United Kingdom le United States in chagos tuikol muna ana cheng nam mi ho am ho dei le nopna hilobi agam chom be khana chon do na anna yo ve an ti vin hi aji chu sangkhat jako som gup langa kuma chu London akon thulhu na dung zuya ichi tui chung Meritis sakon ki zoma an tui kol neu cha cha ho zo si chu ana hop khano an hi ichlai pha na chu Mauritius chu British liang vai hop na noya uma an hi United Kingdom ten hichi an bol lo naw chu tui kol chu hop khana tui kol alin pen mun ti chu Diego Garcia muna chu United States to joint military base siam khom ding an go no an hi sangkhat jako somgup legit kumin Mauritius sun chamhlat anamutan inla chagos tuikul chu British ten anathunei jing na laivin hi inla Mauritius kamin agam lei sit chagos tuikul chu anung chan na dingun hata in British chu anado jingun VANNOI gamtam pinjong panpina anapi jingun hi iti chun kum sang ni somle ko kuma International Court of Justice tutan na noya agam chu Mauritius sa ahi het pi na ananei zun chule United Kingdom in tui kol gam chu Mauritius api do na ding in direction jong api vin hi ichikum mama chun kumhlun lamin jong United Nation General Assembly in ichilai hang tui kol ho si chu Mauritius kamsunga ahi ti het pi na ananei ngalon United Kingdom in lagup song ti chu phalha sunga amun chu adal ha na dingovin het sa na ananei zun hi ichi ho zo si chu United Kingdom in zong
anapom dano anapong doon hinla aching thaitain amun hi kidalhading a hi hinla Diego Garcia muna military base wang angaya na to chil jing ding a hi tin United Kingdom Foreign Secretary Jameson anasay na hi hichi thu hozo si to kimatsun United States hapan sa Bets Rice Group hochun ichilai tuikol muna kona kunama an kitol do ho chunga tu chan hin imacha commitment kichi ta anapi lo naw chunga ichi gam chunga chu anung chen lu theina dingo chungchanga jong ima ki sei poi atiwa hi chule hichi right what's on crime against humanity munthum ta amudo o chu akhatna tu chana colonial longput neya hunama ki chon do sa anina agam sungu ain alova anung chen lu na dingo United Kingdom in akhapio athumna chile nam melput chomja United Kingdom in achungova dan di lota na ato jingna ho hi Chainate khotsu adia surveillance camera mobile phone le kadang dang ho bit joding hinam ti nitin thudo na omjing to hlonin tu tha sun Australia gamsung adia Canberra khopi sunga home government office wa kimang Chinese te CCTV camera ozo si la do na ananei ta bin hi Chinese surveillance camera zako wal chule intercom electronic entry system le video recorders hozo si zong alado ta bin hi achi sahab de sunga an hold odong zuyun kopi sunga government department zanila som nga le Australia gamsunga agency son anamanun asayo na hi ichi tu to kimatsun Australia cyber security minister pon Chinese te VANNOI li dan le gamdang gamho agi kumnaw chu Australia adinga ki chat umpin threat hi tia anasai sa na hi amana sebe na ija chu department building ho zo se akibul Chinese surveillance system ho ban la do ding a hi ichun ibit lo ung ki hechin bebding a hi anati na hi inla Chinese ten hichi hata ademna anei naw chunga China company ho chunga ivet thip na do na ji a hi ati na hi gelo thai khat chu Chinese man cha ho hitabanga loilha hi Australia si a hi pon United States le Britain gamsunga phatma sa anachi la pi sauzong an hi ichi gamte ni hin gamsung government building le sensitive munhwa Chinese te surveillance man cha ho hi man lo na dinga pan anamala pi o an hi tai ichi akisai akilalha Chinese surveillance camera ho hi a hi dia HK vision le the hoa company tenin supply abol ho chu hi the hoa equation hi VANNOI lisit sunga video surveillance equipment simna lampanga aha simdo hat pin hiu ahin chamhlat gam jani wallama athot do azo do zo hi chole HK vision hi akitiat pile anina VANNOI ya het thita khat chu hikin hi United States Department of Commerce in aphondo dongzuin HK vision le kowai hi China gamsung nga jinjeng gam kaya yugar nam nyaw ho chunga velhina high technology surveillance imang chaw chu a hi ati ija chu United States in ichi company te nya kon thilso thilsim ho chu gamsunga lut loadinga achi sa kum sangni som nilani phalla sunga chu an kha uwa gamsung national security susithai a hi tia ngo na jong anane yo na hi United States United Kingdom le Australia bana Chinese surveillance adia HK vision hi India injong hata amana government munpi hola azong amanjing khatsu ahin achi sa India in Chinese hotam pi anakha o anhitan ichi akisai ho jong hi ahin khawa thei win au metin tulut chun asai ben hi Israel mi pite chunga Palestine galgu bol ho akon buluna achila jing to lonin gamsunga thal license nei na ding application ki pilut na aha punchi jingin hi ekti Israel for right national security minister khatchun
achi sa phan hoa Israel mi pite chunga hata bulu na ahung chel ha jing to lonin mi piten hata thal anei achoi theina divin ana sei nahi ade a kum sang ni somnile thum kumbula pat Palestine galgu bol ho bulu na zia hohelo Israel mi him phasom pin thina ana to wahitai achi sa habdan ni thum ika asunga hin thal cho hata in apunge tin thal zo khat chun ana sei nahi chale ultra orthodox Israeli loi khat chun haudan to ki to lo hi zong le ki ven na ding thal nei angai dan ana sei nahi Israel government hin ichi thu to ki mat chun milham hon thal anei do theina dingon agang thei pen ti chu fast track a ni som le ninga lu dingin agong ove zong akiti nahi Ukraine solam gamkai adea Bakhmut vel Russia tin hata bulu laizun alangkhana Russia tin Western gamhon VANNOI athunei na bonga om emai tu pinadingin new foreign policy tha agong ovinahi ekiti ichi tu to kimat chun United States in atosot thupon kharin asaina Russia tin Ukraine chapang sanggu walho chu Crimea gamsunga thimjil na munpi khana akoizun ahi ati chapang ho chu Russia ten Russian politics chipi dan to gito a lehil thim na ti chu re-education pi ding agono hi ati ichi tulut chu year university akon holgil na nei ti chu researcher son ana sodo dong zuyun ichi Russia ki gon na chilhan ding on yam lin ta ta ahono somli le thumun he do hi anati ichilai muna chu gal ki panapat Moscow in Japong ho chu Russia ten nu nei lo panei lo hi tia a het pi ho abang loi chu galum pat masanga pat ichilai muna Ukraine ten anavet sui laiwa chaga ho chule abang loi chu galjia omna pansana ichi nei telo chapang ho hi bini hi chapang abang loi khat chu Russia lama in sung loi khanin acha anawa dinga ki simin akilo na hi inla chapang tampi su na ding hello ho chu ichi thimjil na muna chu umo hi ekiti Russia sipai tian hi chi chapang ho adea somnali chan ho jeng zong military training apv and ekiti na hi inla polgil na nei ho chun ichi ho la chapang izat mong chu Russia in gal muna agui ovemti concrete evidence chanam lojin akhe thei pui ati ni hi ichi thua hin Russia in adon bun in kumhling lo chapang ho chu akimang pon ave suiding ain sungmi ahilo le ave sui thei ho koma akilut joy ati hi Ukraine prosecutor hon galki panapana iham tia Russia in punama chapang agam sunglam ova puimang na anayowem tia a khol jingo hi inla Russia in Ukraine chapang nammi Russia gamsunga ki puilu ti ampoi ati hi alangkana senior US officer khanin het sana annei na United States in Russia to kimat beng tampi sanction upon humbe theizun asai nahi azi chugal hi Russia in hata ahin bolzom kitolhona athabia sanction phun humbe ding tia western gamho hin kal asun pat ki got kinon agisai nahi geldo thai khatchu achi sagal ki panapat tuni chana hi western gamhon Russia sum 300 billion val manthailo tichu fit sahi sapyo anahi tuswa panapa na sinasin nga hazaw si asung siwa agipagipanaw kahit pa uwi susu thai mukit ka ovin nabuanon mangpalet si Bay